In die nuus vanaand, die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi, maak nog onthullings voor die parlementêre ad hoc komitee. Kundiges bespreek bendes en maatskaplike disfunksie in die Wes-Kaap breedvoerig. En duisende golfgeesdriftiges sak op Gauteng toe vir die eerste lifttoernooi op die Afrika vasteland. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Die Wêreldvoedselprogram waarsku dat die VSA en Israel se oorlog teen Iran miljoene bykomende mense reg oor die wêreld in akute hongersnood gaan dompel as dit nog 2 maande sou aanhou. Volgens die liggaam sal dit die aantal mense wat in ernstige hongersnood verkeer met 'n bykomende 45 miljoen opstoot weens die stygende koste van veral voedsel en olie. Intussen het Iran gewaarsku dat die oorlog ongekende gevolge inhou wat niemand in die wêreld sal ontsien nie. Iran se waarskuwing volg kort nadat Israel aangekondig het dat die Iranse intelligensieminister Esmail Khatib ook in 'n aanval dood is. Iran se veiligheidshoof Ali Larijani, sy adjunk en Larijani se seun, is gisteraand in 'n aanval op hulle skuilplek dood. Israel se verdedigingsminister Israel Katz sê hy en die eerste minister Benjamin Netanyahu het die land se weermag gemagtig om enige senior Iranse amptenaar sonder bykomende toestemming te teiken. Katz en Netanyahu het gewaarsku dat niemand in Iran immuniteit het nie en dat almal 'n teiken is. In the past 24 hours, we knocked out 2 of the terrorist chieftains, the top terrorist chieftains of this tyranny. Our aircraft are hitting the terror operatives on the ground, in the crossroads, in the city squares. Iran het in weerwraak verskeie missiele op Tel Aviv afgevuur, waarin minstens 2 mense dood is. Dit bring die dodetal in Israel sedert die begin van die oorlog op 28 Februarie op minstens 14 te staan. Berigte is ook ontvang van Iranse hommeltuie wat oor Dubai, Qatar, Irak, Bahrein en Saudi-Arabië onderskep is. In Libanon het Israel se aanvalle op Hezbollah-teikens in die hoofstad Beirut voortgesit. 'n Gebou in Beirut se middestad wat naby sakeondernemings en hotelle geleë is heeltemal platgevee. Volgens die VN se kinderagentskap UNICEF word 'n klaskamer vol kinders daagliks in Israel se aanvalle op Libanon gedood of gewond. Die Libanese gesondheidsministerie sê minstens 11 kinders is dood en 334 gewond sedert Israel op 3 Maart met sy aanvalle op Beirut begin het. 200 kinders is ook in Iran dood, 4 in Israel en 1 in Kuwait. We now have over 1 million people displaced in Lebanon, including 350,000 children. That's almost 20% of the population, if you can imagine. It's completely disrupting children's lives. Vroeger het Amerika verskeie ondergrondse Iranse teenskeepsmissielgebiede naby die straat van Hormuz gebombardeer. Dit kan die wêreld se olievoorraad nog verder laat opdroog, aangesien 20% van die wêreld se olieverskeping deur die straat plaasvind. Die Noord-Gautengse Hooggeregshof het uitspraak voorbehou in 'n dringende aansoek om die aanstelling van Andy Mothibi as direkteur van openbare vervolging om te keer. Advokaat Mothibi is die voormalige hoof van die spesiale ondersoekeenheid. President Cyril Ramaphosa het hom aangestel nadat al 6 kortlyskandidate verwerp is. Die aansoekers, die Kaapstadse regsfirma Bequlu en Vennote, voer aan dat die aanstellingsproses onregmatig was. Luidens artikel 179 van die Grondwet het die president die mag om die nasionale direkteur van openbare vervolging aan te stel. 'n Raadgewende paneel, aangestel deur die president, het onderhoude gevoer met 6 kandidate en nie 'n geskikte een gevind nie. Die president het na die proses vir Mothibi aangestel wat nie deel was van die oorwegingsproses nie. Die aansoekers voer aan dat die proses onregverdig en ongrondwetlik was. When a challenge was raised to the procedural fairness that was happening with the advisory panel, a letter of demand was written, it was ignored, an urgent application was launched. When the urgent application was launched, the president filed a notice to oppose. Having filed the notice to oppose, goes ahead
and makes the appointments of someone else who didn't participate in the process. Die regsfirma sê ook dat hy kapsie gemaak het teen die insluiting van advokaat Hermione Cronje weens beweerde wangedrag waarvoor stawende bewyse ingesluit is. Hy sê dat die paneel nie die besware in ag geneem het nie, volgens hom 'n ernstige ongeruimdheid wat die hele proses bedenklik maak. Regsverteenwoordigers vir die presidentsie sê die president het volgens die grondwet opgetree. A decision to ignore relevant material that does not render the final decision irrational is of no consequence to the validity of the executive action. And that's the end of the applicant's case. The minute the applicant entered the door of this court and said, I'm not impugning the character of Advocate Motiri, I'm not challenging the president's power in terms of Section 179 to appoint him. It's the end of it. Die hofuitspraak sal na verwagting duidelikheid bied oor die president se magte om sodanige aanstellings te doen. Die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi, het die net nog weier gegooi oor beweringe van misdadige kartelle wat in die land bedrywig is. Hy het aanvanklik verwys na die sogenaamde Groot 5 kartelle, maar het nou bygevoeg dat daar sleutelrolspelers in die misdaadsyndikaate is. Mkhwanazi is die laaste getuie wat voor die parlementêre ad hoc komitee getuig oor beweringe van korrupsie en politieke inmengery in die strafregstelsel. Mkhwanazi het op die laaste sitting van die ad hoc komitee die sluier gelig oor nog 'n misdaadsyndikaat in Gauteng. Die persoon wat nou onder die soeklig is Steve Motsumi, wat na bewering by die oorlede taxibaas King Mswazi Msibi gaan oorneem. So when you have such, and we see that Mswati is no more, and someone else is taking over from him, the name that the media are even afraid to pronounce, Steve Motsumi, amongst others, and nobody says anything about it, it means we are allowing the bad to continue to happen. Mkhwanazi het toegegee dat hy en Vusi Katmatlala vergader het en dat die vergadering deur die geskorste KwaZulu-Natalse valkebaas, generaal Lesetja Senona, bemiddel is. I did not disclose the meeting, and I'm glad that he is the one that introduced the meeting, because the people he spoke about are subject to the investigation by the GCI Ops in Gauteng. And I did not want to disclose it because I had made a commitment that I will not disclose any meeting that he is giving me as an informer. Mkhwanazi het luitenant-generaal Shadrack Shibia ook daarvan beskuldig dat hy generaal Fanny Masemola uit sy posisie probeer konkel het. Honorable Chair and members, had the National Commission been removed for whatever reason, Shibia would have become the acting National Commission. That one I can tell you. Members of IDEC that were investigating told me that. Mkhwanazi het 'n direkte verband tussen Matlala en die minister van polisie, Senzo Mchunu, aan die lig gebring. He explains the how part of an affidavit that the minister brought before this committee, how it was obtained. And then the relationship, it seems, between himself and the minister, that seems to be in a way direct, not indirect as we presented, because all along we've been seeing Minister Mchunu as communicating with CAT via other people like Mkhotsi and amongst others, but not a direct conversation. Mkhwanazi het ook verwys na die vermeende sluipmoordenaar Matipandile Soteni van Marius Vlam van der Merwe, oftewel getuie D. Die ad hoc komitee het tot 31 Maart om sy verslag aan die nasionale vergadering voor te lê. Die Madlanga-kommissie het gehoor dat Sersant Fanny Nkosi inligting verskaf het aan Ntakati Mswazi nadat een van die huurmoordenaars wat verbind word met 'n string misdade waarby dwelmkartellede geïmpliseer word in hegtenis geneem is. Mswazi is nie 'n polisiebeampte nie. Die beweerde huurmoordenaar Floyd Diego Danny Mabusela was na bewering hulle tussenganger. Mabusela is 'n verdagte in verskeie moordsake, onder andere die van Armand Swart, DJ Somebody en die poging tot moord op Tebogo Tobejane. Die Matlanga-kommissie het gehoor dat 30 selfoonoproepe tussen Sersant Nkosi en Ntakati gemaak is na die inhegtenisname van Mabusela, die beweerde huurmoordenaar van Armand Swart. Ntakati was na bewering bevriend met wyle Jonathan Msibi en was glo buite Katiso Kaite Molefe se huis tydens sy inhegtenisname in Desember.
I said, now, Mr. Zungu phoned me and told me that there are people who are arrested or who committed murder. I can't be quite sure about that. And they are known to Mr. Mtakat. That is when I then called Mr. Mtakat. Hey, Baba, but there are people who are arrested there and they are known to you. He said, I don't know, let me check. He then phoned me, who are those people? I said, I don't know. Bewyse het aan die lig gekom dat Mtekati Mabusela se volle naam en ID-nommer aan Nkosi gestuur het. Ongeveer 4 dae na die moord op Swart het Mtekati video's van die moord aan Nkosi gestuur. Was this not something that needed immediate investigation? Because someone who knew the murderer had managed to get hold of CCTV footage of the murder. I did not see it like that at that time because of automatically it was all over the news, and it was also said that the perpetrators or suspects were already arrested. So I assume that maybe automatically there were people who were investigating it. Vroeger vandag het die Matlanga-kommissie beslis dat 'n sleutelgetuie bekend as getuie G virtueel en in kamera sal getuig met net die klankbaan wat uitgesaai gaan word om sensitiewe inligting oor sensitiewe operasies te beskerm. Die verhoor is uitgestel totdat alle regsprosesse gefinaliseer is. Mediahuise is tot Maandag gegee om beswaar te maak teen die hofbevel. Ons bulletin gaan net hierna voort, bly gerus ingeskakel. Akademici, burgerorganisasies en wetstoepassers het idees by die Universiteit Wes-Kaapland uitgeruil oor bendes en maatskaplike disfunksie in die Wes-Kaap. Die gesprekvoering vind plaas te midde van daaglikse noodlottige skietvoorvalle in die provinsie. Sprekers sê bendeverwante geweld het diep wortel geskiet in die provinsie met generasies wat mekaar opvolg in die stelsel. Kenners stem grootliks saam dat sosio-ekonomiese omstandighede, eeuwelange koloniale beheer en dekadelange apartheidonderdrukking die oorsprong is van die bendeverskynsel. These are not isolated phenomena. They are systemic, rooted in poverty, inequality, historical injustice since colonial times, and social neglect. Their consequences are devastating, not only in the loss of life, but in the erosion of the social fabric that binds communities together. Polisieringskenners sê wetstoepassingsnavorsing moet eerder kwantitatief as kwalitatief wees. Hulle sê die regering moet erken watter bedreiging misdadige heerskappy vir staats- en burgerlike gesag inhou. Ons het bendes wat normale regering van ons gemeenskap of mag van ons gemeenskap wat hulle eie aan hulle self toe eien, wat hele areas afbaken en sê ons sal sê wie besigheid hier moet doen teen watter koste. Ons sal sê hoe mense moet beweeg en met wie hulle moet assosieer. Hulle geweld reguleer ons basiese regte. Hulle sien hulle self as besigheidsmense, maar daai besigheid wat hulle betrokke is onwettige besigheid in meeste gevalle, en daar is ook geleenthede waar hulle wettige besighede het en hulle gebruik geld wat hulle in dwelm 'n bedryf generate en hulle gebruik daai geld om te wys dat hulle nou wettige besighede het, soos petrolstasie of 'n huiswinkel of so iets. Kenners sê jong mense moet onderskep word voordat hulle by bende betrokke raak. Volgens hulle het 65% van jong mense in aanhouding tussen graad 9 en 11 die skool verlaat. Ons toestel dat die oplossing tot baie van die bendegeweld kan ons verminder as ons meer jong mense in die skole hou vir langer. Op die oomblik het ons 'n baie hoë dropout rate. Die Wes-Kaap is 30% van
wat graad A begin, maak dit nie tot by graad 12 nie. Leidens polisie statistiek was 22% van die 1157 moorde wat tussen Oktober en Desember verlede jaar in die Weskaap aangemeld is, bende verwant. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Verbruikersprysinflasie het in Februarie tot 3% verlangsaam vanaf 3,5% in Januarie. 3% is die Reserwebank se nuwe inflasieteiken. Volgens Statistiek Suid-Afrika was die grootste bydraers 'n verlaging in voedsel- en brandstofpryse en die vertraging in die implementering van mediese fondse se tariefverhogings. Die data is ingesamel voor die oorlog in die Midde-Ooste uitgebreek het, waarna die olieprys die hoogte ingeskiet en die rand verswak het. In February 2026, however, not all medical schemes had adjusted their contributions. This delay resulted in a lower monthly change in the CPI than might otherwise have been the case. Those schemes that did implement an increase contributed to an average rise of 6.4% in the health insurance index, lower than the 10.5% increase recorded in February 2025. Daar was 'n beduidende afname in brandstofpryse in Februarie en voedselpryse was laer as verwag, nadat back in closure vleispryse deur die dak laat skiet het. We are still encouraged with the slaughtering figures that we are seeing across South Africa, and we hope that as the year continues, the slaughtering will hold up. The other positive, at least in food price inflation, which is the rate at which food prices are increasing, is that there will be base effects, which may support the slowing in the second half of the year of mid-price inflation. So overall, the picture looks favorable, but there is one factor, though, that may disrupt this moderating path, and that is the fuel prices. Remember, about 80% of South African grains are transported by road, but we also see that there is a lot of other food products that are processed that are transported by road. And all of these, with the increase in fuel prices, these are things that we tend to worry about. But we don't want to change our view that much, because a lot will depend on to how much the fuel price increases and for how long does the war in the Middle East continue. Terwyl inflasie met die Reserwebank se teiken strook, is 'n rentekoersverlaging onwaarskynlik en moet die impak van die krisis in die Midde-Ooste eers beoordeel word. Weens die oorlog is die olieprys hemelhoog en is daar hernuide risiko's vir globale inflasie vooruitsigte. Motoriste moet hulself voorberei op 'n reuse styging in die brandstofprys volgende maand, wat op tussen 4 en 7 rand per liter geskat word. En daarbij ook Eskom se tariefverhoging van 8,76% vir direkte kliënte. Nou vir die markaanwysers is om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE. Bly by ons vir die sportnuus, as ook die weer vir môre, sien nou weer. Van die grootste golfsterre ter wêreld is oorgehaal vir die eerste LIV golftoernooi in Afrika wat môre by Steyn City in Gauteng begin. Die Amerikaanse tweemalige major wenner, Bryson DeChambeau, wat pas die Singapore LIV toernooi gewen het, sien daarna uit om vir die eerste keer in Suid-Afrika in aksie te wees. Die spelers kon die week die golfbaan in Steyn City verken. South African golf has always been world class. As long as I've been playing, we always looked up to a lot of the South African players and their skills. So, I'm happy to be down here. I've played golf in South Africa many times. It's good to be back. Never played here, but I know how much golf means in this part of the world, so I know it's going to be an exciting week. Being here in South Africa, I've always wanted to come here. Talking to Gary Player quite a bit, and Ernie, and Louis, and the whole Southern Guards team, obviously. They just they rave how great it is, obviously, and coming here and seeing how special the hospitality is, the people, the culture.
and the way that everybody conducts themselves, it's quite amazing. Ongeveer 90,000 toeskouers word verwag by die toernooi een van die grootstes nog in Suid-Afrika maak. Die eerste groep spelers wat die 2011 meesterskampioen Charles Swart sal insluit, slaan môremiddag om 11:15 af. Die Afrikaanse redaksie moet groet. Ons wens jou 'n baie mooi aand verder toe. Totsiens. Goeienaand, welkom by die weer. Vandag bewolkte toestande in die westelike dele van die land, 60% kans vir reën in die oostelike dele van die land. Vir môre reën stuur steeds voort in dele van die Weskaap met 'n 60%. Môreoggend sien ons miskol, dit strek al die pad van die noordelike dele, oostelike dele tot en met die westelike dele van die land. Andersins bewolkte toestande vir vannag is daar 'n waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie wat verwag word in die oostelike en dan die suidelike dele van die land. Môre is daar 'n waarskuwing uitgereik vir sterk wind wat verwag word in dele van die Noord-Kaap en dan sien ons ook 'n waarskuwing vir weggolfveldbrande wat dan verwag word in dele van die Noord-Kaap en dan ook in die Weskaap. Ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. In Gauteng verspreide buie en donderbuie, Bronkhorstspruit 14:28, Carletonville 'n maksimum van 26 en dan Pretoria 16:29. In Limpopo verspreide buie en donderbuie, Phalaborwa maksimum van 31, Lephalale 20:29 en Tabazimbi het dan 'n minimum van 18 en 'n maksimum van 28. Mpumalanga, Mashishing 15:22, Carolina 16:24, Standerton en Secunda albei 'n minimum van 15. KwaZulu-Natal Vryheid 17:27, Pietermaritzburg 16:29 en Port Shepstone 22:28. In die Oos-Kaap, Holemo 16:30, Graaff-Reinet het dan ook 16:30, Komane 'n maksimum van 30 en dan KwaNodjoli 17:32. In die Wes-Kaap, Beaufort Wes 'n maksimum van 34, Oudtshoorn 18:35 en Kaapstad 15:23. In die Noord-Kaap, Appington 'n maksimum van 34, De Aar 15:30 en Sutherland het dan 'n minimum van 9. Vrystaat, Bloemfontein 'n maksimum van 28, Bethlehem 12:26 en dan Welkom 15:29. Ons laaste provinsie is Noordwes, Mahikeng 'n maksimum van 29 en dan Ottosdal en Schweizer-Reneke albei 15:30. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n rustige aand verder.